móvolo de verdad. Todas estas cousas coas que nos bombardean para baixar a barriga, reto somático, la hipnoterapia, con anverso, van a ter o seu efecto de verdade, porque mira, eu acabo de tomar un leitiño cunha avena riquísima, me supo moi ben, e abrín o teléfono e sáleme unha chica así con un cuerpín guai diciendo: ¡ay! Mi marido está encantado con los resultados del reto de la hipnoterapia. He podido liberar las emociones que había en mis caderas. Mirad si é efectiva. Que a mí me entrou unha gana de vomitar que non, de verdad que me está costando resistir, así que si a lo que como veo un vídeo destes e logo vomito, hostia, adelgado fijo, vamos. O carallo é que se non quixera adelgazar. O caso é que estou pensando eu, isto era pola miña salud ou para o gusto de mi marido? Exactamente. O sea, el reto lo tengo que hacer yo, pero es para el gusto de mi marido. E a ti quen che dixo como lle gustaban as caderas ao meu marido? E a mí por que me ten que importar? A ver, explíquenme. Que isto está sendo xa por demais. Ala, que vaya ben, que boa falta vai. Algún creador de anuncios creo que tiña que liberar as emocións que ten no cerebro, porque creo que lle están aprisionando e estáse quedando sen oxígeno.